Mathina ma mĩgũnda ti mageni gũkũ bũrũri-inĩ, na Kenya mageragia ũrĩa wothe mangĩhota gũtigĩrĩra nĩ megwatĩra taitũ cia mĩgũnda yao nĩ ũndũ wa rũciũ na ũthii wa na mbere. Ciumia igĩrĩ hetũku rĩarĩ ihinda rĩa mwanya kũrĩ aikari a Igembe ya rũgongo thutha wa mũmbunge Mauka Maore gũteithĩrĩria kuma gwa taitũ cia mĩgũnda yao, taitũ iria matũire manyoteire miaka na miaka. Kwanza nachukua fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Maore Mauka kwa kutuletea hatimiliki hapa area ya Ndubeto Kiongo. Ni shukrani kubwa sababu akina mama wengi wangeweza kufika pale Maua kwenda kushughulika na haya mambo. Aikari acio makiuga thĩna wa kwaga taitũ nĩ ũkoretwo ũhĩngĩcĩte njiarwa itiganĩte, na kinyagia amwe makarigwo nĩ kĩrĩa kĩarĩ kĩa aciari ao kuona gũtirĩ marũa ma kuonania itoka. Sasa mashamba yetu ilipimwa 1969 tu. Wale direction unaona saa hii sio wale walipima, walipima wengine ni mikongwe, wengine hawana uwezo, wengine walikufa. Sasa watoto wale walibaki kwa sababu tunachunguliwa miaka mingi kutoka 69. Wao unaona sasa ni wale wanasaliwa kutoka 1970 kuja bande hii hawakukueko. No gĩkeno kĩa aikari aya gĩkoretwo kĩrĩ o kĩa ihinda inini thutha wa amwe ao kũhithũria atĩ mĩgũnda yao ndĩnandĩkithio taitũ-inĩ ũrĩa ĩbatiĩ, aingĩ makĩandĩkĩrwo mĩgũnda mĩnini. Ukiwa na ekari 2 pale unaenda unakuta umewekwa point 50. Hizo zingine eka 1.5 ujui mahali iko. Hata taitũ tunachukua inabadilika. Ukiangalia ile wewe unamiliki eka 2 unakuta eka 1. Ule anamiliki eka 3 anakuta hata point 20. Kwa hiyo taitũ. Sasa tuelekea wapi? Sababu wanakamati walifanya ulagai, wakatulagai mashamba yetu. Aikari aya oho nĩ matetetie kũraihĩrĩria kwa wabici ya mĩgũnda ĩrĩa ĩngĩmateithia kũnina mathĩna ta maya ma mĩgũnda. Hii ofisi tukielekea Maua, sisi kuna wengine hawana nguvu, hawajui ofisi ya Maua ni wapi, wengine ni wazee sana, wengine ni yatima. Sasa tutasaidia namna gani? Wale wamebakia bila kuchukua ni wengi kuliko wale ambao wamechukua. Kwa hivyo naomba mheshimiwa achukue fursa hii atutetee pale. Hiyo ofisi yetu turudishiwe hapa ndio watu wale ambao wana uwezo wa kufika huko Maua wachukulie hapa. Aikari aingĩ a matũra ma Igembe ya rũgongo mehokaga mĩgũnda ĩno harĩ ũrĩmi wa mĩraa. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina.